ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯦꯝꯆꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯐꯪꯕ ꯆꯍꯤ 70 years of independence ꯐꯪꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯜꯍꯟꯅꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯁꯤꯡ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯦꯝꯆꯥꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ manipur ama semgatnaba punna hotnaminarasi haina appeal tawkhre haidana hozasida khoina yengba yarisi khoise 1949 da march tawgre ado india dagi independence phangbasu khoina nong mahalebane oja adubu sida khogi oja khemchan haribasi state asida habadi sarkar gi maikai dagi piri batengbang sing hai tengbang sing si hoi tengbang sing si oza even tongan makhoi natural calamity thokpa bu oiro ama oiro lengak ki maikai dagi pirak pada masi phawba oza niom chumna phangbasi kana bu yauri ge oza phangoi daba misu mai magi khuchabi marakta dum hapsanba oza masi akoina khangdana leiraba wafam ni ko adagi PDS ki ching chak yen ba khotpa any scheme gi oiro digi any contract ki thabak po oiro layman ama akoi da muscle power leitraba money power leitraba hairiba paliba ruling government siga mari leina da ba mi manoza phangbrane nang aina aduna taba hairiba lengak na piriba hoi state asigi tawrakpa thabak thoram dadi adumak hoi haidi legak ama paladi khara tawba tawdaba haibasi oja masi congress ki matam da su as it is dumak mani sidi aidi chama thunghan badi karsu ngamoi adumak pu akoina ngasi phawbada ujabada PDS ki cheng chak yen ba boiro any thika lawbagi boiro any semba sabagi boiro ja masi aikoi gumba haidi paliba ruling party siga naknadaba aikoina masigi scheme bo oiro macha singse oja aikoina phangbagi pambai leite haba kaigino haikanda almost sidi moi gi khuchabi singda loinmak adum magi vote bank mangdana ba adum yen thokraba ngantane boja adudana tana natural calamity lakpa matamda jinga gi wathok oja adum thoki ko even laiba conflict sigi manungda thonggi wathok adum thoki ko masina achauba exemplary oirakanda adumak lengakna kanagi damakta miyamgi damakta kari tauri miyoi khujok amana awaba taraba singi damakta masage phurikhau thannaba phurikhau meli habase oja masi haidrasu miyam khudingmakna khangi khangaga su voice khitang rest hek tawruba matamda khara kanna het ngangubada kogi freedom of expression si laina khara kanna nganguba miyoina dum phaba punba sisu tawbagi culture masu dum laktana leiri sigi matang da oja kari haini kogi independence manipurna nong india dagi nong masu halibani adumakpu akoi princely state ni hana india da nipan tang tringaida election pangthokpa haliba dumba lamdam amakhakni chanaba thaknaba isadagi akoigi leijarambasi hendoktana mingonda tharami bane boja ngasi di mipan tangkhale ineba adu iba taragadi india da tilubagi kanabase karino haibagi achaupa wahang amakhak oja yam chauna laiba masida politicians singsina adumak hogi ba history se kari su thigatabida khangdabida paisa khitang leiraba mapangan khitang leiragadi ngasai election se mayoknarapa aduga kabu kagradi oja mathang po horaga su punsi chupagi makhoi gi phangbam thokpa salary haigadra pension haigadra adudi phangdoini dana aduna leibaki karigumba hojik lepi basing sida makhoi bu si thoi dana ngang banate oja tongan ba assembly constituency de ta yengcheba leibaki history munna khangba constitution munna khangba kanabu yauri geba kharadi yawi adubu ayambadi su khangdana paisana nammaga melaga karakpana ayambaneba adugumba mayamduna karagadi oja handaksu election si kuidre adu itardi manipur gi maraibok se 2027 gi election lepkani haibase
oza haiman ba thoktraba wafam ne ba still hojik sida su sigi phibam sida su miyam na gyan tadraba oza manipur se NRC gi issue lairingai chairak sida amuka aikoina mihut khanbada lana leibak pu kangadaba khandaba targadi oza akoina NRC phanam tawruduna su kai tawrudoino kaim tawroidaba mihut adum thagat khitargadi still hojik su NRC gi seminar 2 days taw gitarga su government of India da makoi kari pressure piba ngami ke kari taw ngami ke oza kari kamai thamni khara sentiment wena hange mani oza pin da bayam na phaw hiale ma do anyway mamang da hote tu kana ja favoritism ne positism da kitam base tawre ha ba ma yam suma bani nga sai thaba ingang da then swai sita ko aroi wahang ni so hairabni na aina kitang haju pale ko akoi ki hatak ki tang tara go hum August starting athobu gi nimit ko then August 14 manipur gi ning tamba nimit August 15 India gi ning tamba nimit natra hariba 13 14 15 je akoi da yam mayek sing na yam clear oina akoi khang na ho na badugi part ama su yaw gre hiale me kitang puthura pada ko akoi na khanga dawni khara mayek sing na su miron sing sina hore sing sina ka khang basang mani 13 August si akoi athobu sing gi ning sing gi basi kari gi no hai matam da athobu sing na mama lai ba kitam ka thawai na ponta pi gi ba adu mama ba kana sauro British ki kana ma gi khusu khulai adu mariam si kana joy tawni na thola ibani ma gi empire ma sem kala ibani aso colonial bharat pumba sai gi mana occupy tawra ibani aduna madugi mayokta lepkhiba thawbusing ado adu akoina ningsing bani habani in the meantime madu ningsing matam da akoina khangado para khara su lairi maramdi akoi masengi lingchen manada bana so alli habagi 1891 ni lando ko ado madu gi mamang sahi amagi mamang da 1890 gi September gi kundani nga sahi Kulusandra ga Surchandra ga ani gi mase manau gi da ahan Surchandra ning thaw wajaba da kana do ka ning thaw bom phangbadu Kulusandra gi nakan nakan mari mari ni leini mase manau mayam duna nga sahi lan horoga nga sahi gi kana sahi konung du tan thokrim ni Surchandra du ko adu ga Surchandra du nga sahi gi magi leibak ning ma je lining wa sasara ge bindamo da hara ka lining ma chata be de Kolkata da changa British ki mana ka changa lobby to kanda lingthok ko hanjalan biyo hai badai ne ba British na ngasai gi Manipur ta Brahman ma lokselak bagi lambi da Manipur ji khurau thanga do lebni Manipur jo dum loksan da yati kaina hai bagi tangai padana disel logi bane sai da kona para tam do ji akoi masen gi ka lingjen mana da bana maram oira kanda mitop ta khut chingje mi tanjam pi gi hai bado modum tholoi da bane hai para ji mane hai bane legi ahan bagi point amana akasai gi Manipur sida mitop mira chanatraga any atop aso empire na bogda akoi ji leibak ning tam mo laksabani na akoi ji mithi pibi yar niyom kai be yaroi hai badu gi ne ba ngasai gi la amatung da madu aka March kan 24 oiram gani kon 1891 gi ngasai gi ka Surchandra chatlu matung da hajala akanda kano la akanda ngasai gi kano konung da ngasai gi heta hupsal akanda lan gi niyom thugara ga mana konung da kano sangjelu badagi maitai lami lising taruk yang paira laibaduna phara matungda top garot phama matungda ne banga sai khudakta kana sibagi serak sipai manga ka hat khibagi wari lairibido madu langi nium thugari mi aggression tawrudi sibam topane ba eza pahata hat pasu nate ba top garot phamaga wayan chatharim ne ba adugi laman singbadugi ne ba singda ade na British na kalam ahum madu April gi tanga pandagi haur thajal porangani ko March mutung April lai April ma pandagi di a Kohima kalam Silchar kalam Tamu kalam maidana ngasai lami lising mari with sophisticated weapons of the then British ki kana khulai myam tormaki mari de kana toksel ko pot amane ba adudagi madu takhaira kanda ngasai gi khongjom plan gi aroi ba kana du la ibane ba aduna khongjom plan du pauna gi kari gi thauna lai ba gi ngasai gi even sajong param tambiri ni ko even matu de pauna si ngasai jenda lai re ni ningtho ko nung nung gi ka loktu na ba khotun di lai ram du thauna phabana maram mor ka last ki outpost wer pati ma tha di ya roi thare thara ba da ngasai gi nungai ti ba ji pauna na ma gi aroi ma tam phawa ma ga mai khongila mi ga loina na ka British ka mayok na gi Manipur ning tam gi da mukta haijera ga su matam de nungda leramba angam mathong mayam singsina matam de leramba khusu khlai loi pi ga lan songran gi de madu kari gi no habi ba hang asi hakoi hangi bane ba aji pin da ba hai ba tare army gi general top tu da arai ba ko nungi khulai mayam loi pi ga lan songran hangi da bi nuai ta ba hang akoi da ba leiri hau ga de hau gri ko adu gi ba hang mayam leiri amu wore aduna sigi
ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯇꯝꯃꯒ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯒꯁ 13 ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯕꯤꯔ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯅꯤꯔꯟꯖꯟ ꯁꯨꯕꯦꯗꯥꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯩꯗꯥꯄꯨꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯠꯂꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯦꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯨꯈꯝꯕ ꯀꯥꯖꯥꯎ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯠꯂꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯨꯂꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯊꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯔꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯜꯂꯤꯁꯦ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯜꯖꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯤꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ 13ꯁꯦ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯆꯍꯤ 53 ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯅꯦꯕ 47ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ 14 ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯑꯍꯤꯡꯗꯅꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯝꯕꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯐꯟ ꯌꯦꯛꯄ ꯄꯥꯈꯪꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯐꯪꯈꯤꯕꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ 15 ꯑꯥꯒꯁꯠ 1949ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯦꯅꯦꯛꯁꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯅ 49ꯗꯨꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯁꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯥꯛꯊꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯨꯂꯔꯤꯖꯝ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤꯌꯟ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯤꯔꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯦꯠꯄꯥꯔ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗ ꯏꯁꯇꯣꯅꯤꯌꯥ ꯂꯦꯠꯕꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ 35 ꯊꯣꯛ ꯀꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯖꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯋꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯍꯧ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯅꯈꯤꯕ ꯈꯕꯔꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡ MSMꯅ ꯁꯤꯇꯔꯟꯖꯟ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯇꯣꯔꯆ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ 2004ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ 15 ꯑꯥꯒꯁꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯩ ꯁꯤꯖꯔ ꯊꯥꯔꯒ ꯍꯥꯠꯆꯔꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥꯖꯨꯗꯤꯁꯟ ꯀꯤꯂꯤꯡ ꯑꯞꯁꯐꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯂꯣ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯥꯟꯁꯇꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯁꯤꯟꯖꯜꯂꯀꯥꯟꯗ 58ꯗ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯚꯟ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅꯐꯥꯎꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯤꯞ ꯏꯟꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯖꯤꯕꯅꯤꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟ 2017 ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯥꯜ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ मियों मिने कन्नब लेदना निशाबंदी की वारी निशा मयाम दे कन्नब एनीवे दिस इज अ हिस्ट्री नि हाबनिदा सिगे रिलेवेंसी मयाम जे अखोइना 13 14 and 15 अगस्त से मसीगी इंटरप्रिटेशन से यमनि येंगदबने अरोइबदा अखोइगिदी लेदना लेमिनब पुनो ते फेडरल सिस्टम अमदा कॉन्स्टिट्यूशन की मनोंदा को लेमिनब याय बट एट लास्ट मणिपुर फुर कुंट्राट निपान मापन की ओइबा अपुनबगी ओइबा मसक सही लिसांग सेना अखोइना लाइबा अखोइगी एशियाटिक सिविलाइजेशन मै लापा मणिपुर की मसक सिदी हिस्टोरिकली इवॉल्व तौबा अखोइगी टेरिटोरी इंट्रीटी को the existed territorial integrity of Manipur say cannot be disturbed by any force haibado madu thamage aduga loina masigi ihunda miyam changsilakpani masigi isenji ga loina any profession da laiba any kind of da laiba mayam singsina masi inosiga loina thabak changsin minaji so as to think about say upcoming futures generations to come ko si hare I listen. Okay.